أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Washiliziwanzani kao nyudunga matangazo ya hele Daula Tropic FM. Tosana salamu doza hanyu ze rehma za Mwenyezi Mungu na zimendeleeni. Ngari tawasaliu na Mwenyezi Mungu leo tarehe mongo miraru ya Avril mwahazizili na 20 na mtano ya kifiu mfumtano gamrengesho bashi na mina Madam Ben Sahiba ne siti nkuu ya habari za Komor Komoremfo ze siti boko utapana nele Daula Tropic FM. Rimwambieni ukakozi jo ujazi joka sirini kozi jo tataya sojo kadhahir eze mikro za Tropic FM gazi PPA unu inate de la République ya Singani Borto Hanzarambe mani maini asihazi hauhusi shiwaria uhadile lazima rimikenize haki za kibinadamu. Garsabiki ubanu ndasina mwanzishi jimla wa hele Daula Tropic FM mwanzishi jimla Badruddin. Grand notable Abdallah Ali Najim Lyon. Le grand notable Abdallah Ali Najim Lyon. Grand notable Ali Mbaye Bordeaux. Grand notable Abdoulaye Macha Marseille. Grand notable Touré Moroni. Mama Ilma Paris Tina Mada Swalihi Paris. Madame Dr Dada Marseille. Rimambieni uka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabla raha rejabeha ya risala ya hatu osoni male daho kasi mwantu tosana salam na mpartage mission mze wa hatu grand notable militaire president wa heda ula haki hele zina la hahe na le zina la hatu si Tropic FM garbe hao mhono watanga msiba osoni mao wa Komor wajiundao Marseille no mji mtukufu wa ikoni kumfariki anene dunia mzee wa hatu mzima mingoni mwa wazee watukufu namadi nusa raishiba zima na sinae hadini hamikonsi ya kibinadamu Mwenyezi Mungu ya mkhitari wa mjini Marseille abenge mzee wa hatu militari Rais Al-Haj wa Daula ya haki hari amrisha badimanasi Tropic FM rambe kwalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna ngugu jomrehemu yamlaze bema mzee wa hatu mtukufu mingoni mwa tukufu wa sulihifu madinu safia mjini Marseille garnjao haruma imada ya rehansibanu wa tukufu wanzani tosa na salamu doza hanyu ze rehma za Mwenyezi Mungu na zimendeleeni imade ya handa ningarjoho nisa usikwalewe inu tarehi mongo miraru ya Avril iwafikiu mfumsanu harumale jera la hambu hariye daula ngwandao wende wahensi la meri ya hambu ya Juma Panga garjoho monisani zehazi emamer wahe Komor minhu de la meri za hambu ya nsini mwapanga ni ya Juma Panga izo wako ufanya harube daula ze faida ikawa ndizo wako zihunda basi roheba nurendezatu usoni mwatu kariti na mwazo thamani waho mhonsi waheze la meri oskale wenu harume kapitali hatu mjini Mitsuje yode mada ya rihansi banu rimoniseni bo wa Komor ka lejio la leo hari ya daula wa parao wa Komor wahe hambu ya nsini mwapanga na Juma Panga wende wahensi zela meri ngardo homonisani ema meri wanu ze hazikao nizo wazifanya hao haruma ze komine mabavu ya hohiri ngardo stekeleza baba mada e abili ngardo homonisani ke daula isiuha kwa tina nrongo ikao ngwa unizo izode ze alama rjohoma biyani nana wandu ikao ngwa remao ye mhu wahe daula fakhamat الرئيس العقيد عثمان أزالي wasiuha kwa tina nrongo walonizo
iyo machinwili tosa na salam kwa tinadira roalio harume daula ya hatu wasiuha mrukatu hisi kangabo daula midaganyo minji dhana zinji ngazi mkini hao soni mwao baadhi ya mawaziri wasupsione waningodhaniu wanadamu hukaya ngwa warumile yao elimu garjodo mwambiango soni renda woyo isode shatsonga ikawe karibiriba haruma wana vacances watiti la Tropique FM la station du soleil haruma zibi moja ne haruma 54 points riko mwambiani ukako zijo huja zijo kasirini ko zijo utsataya sojo kadhahir ze micro za Tropique FM gazi pepe awo hunu inate de la République ya Singani vorto handarambe mani maini asihazi hauhusi shiwari ya uhadile lazimuri mikenize haki za kibinadamu ngenyao omji ni mitsuje harume hambu kapitali nrahafu ya hatu serikali ngwa parao ze commune ze l'Amerikao baadhi ya hangu aboko javotewa aba si Tropique FM garambao ukawa votewa lejio la leo omjini mitsuje ngwatanganyi hao uende wa hensi krasmi emamera wahe elebavu la hambu ya ntini mapanga jumapanga ngazi swafishi hao he namna inu ngari tarajamu he namna inu tanke mimwana wa helejera mtangazaji wa helejera la Komoro haruma sheisi wa shahambu cha Komoro nimoni seni ukaya mimi ngamamboka uo mswalata wankomba haini mjibarengwa wazade wanroa ume ngwandao washuhudie uo mswalata uo mana hinrina mbao mswalata zela meri hizo haini mera wahelejera katina nrongo ya loni yo ya milikiwa harume daula wakazi wa hunrao itoti madate zinu ndio stekeleza bado yemer ye usinye acte de naissance ifaura almajana marar yode hazia hae na ndema ya hii harumaze le daula Tropique FM inate de la République yode ze faida za he emera wai hambu ya tini mapanga ne hambu ya jumapanga ne zela meri pia za he Komoro yode faida handani yemera ye usinya acte de décès yo fara almajana marar yemeri wai hambu ya tini mapanga ne hambu ya jumapanga ye usinye acte de mariage jugement tiji ambao hindrini dezerogo hizo zonne shakabati la meri ifanao neze la meri mzionao ze commune wanwende so zembio oskwalewo inu kumjini mitsuje haruma e kapitali ya hatu ukaharie daula gondoa henti kirasmi meri ndazi faida ndazi diye wakazi wa hunrao ze commune mrecho mswalata watukufu wanzani mdungai matangazo daula ya hatu eze valeri hindrini mzinikao zela meri kamtsina valeur mzinikao emamera wala watoka uhansi wabo mapupe masinamu sawa nelebuni linu vorilio mani maini niko uvangua lejikirida hangu watukufu wanzani kamtsina izo mbio zabu urebo wakazi mwendesho wao leo gamlato wakati sahare na sudai ya havala chuba makoti kandu garahensi emamera wae hambu ya jumapanga emera wae ensini mapanga no wamdunga hafaida ndazi mlewe hinri ngamnikiwao hinri mswala hata wankomba utona hata mbatishada yemana daula ya hatu mrohao
masihu na msana mwonawe valeur ya commune mwonawe valeur commune ya kohunda yemera mtsonika yela meri thamani hindi enyinyi maranya mwede soze mbio watukufu wanzani leo wahambu ya Juma Panga nezensi zisiwa mbonao karize la meringa zihansi wao banyika mwahura swambio bwa Komoro nikamle mwambilo anrabo bwa Komoro nikamle mwaho majasaya nilijua kali lilio bwa Komoro wahezi si waziraru yemana mtsohambia ye daula ukaya ema valeur ilona ye meri wo hindi engu tsango hindi tionemera wayambu ya Juma Panga hawajiri taxi no ya hudhurie harume shuhudi endao kapitali leo kwa mhansi wa rasmi hiyo faida hiyo la merindai tamba hawajiri habaliwa ni gariba hilika lo ufanya taxi bonze yao izo deze la meri zontsipia abo lazima watu riheba no rambie daula ukanga mhada yao maranya ngamjihada yao yutsidena mnaheze la meri kuka ya haruma zenti ujo huona mera wakamili yareme mdu hata zenkabaza haini mfumo ya to changer makoshi womer monsieur le maire ujo huona prefe wa Helebavu hata katrieli atuparohuliwa ujo huona la meri ya mtongabe la meri ya hambu ya Juma Panga yona pua ze faida zikonji yabo ndizo na hamba acte de décès acte de mariage extrait de naissance izo deze hazi za hela meri ya kozi sinye haini papier yabo almajana mararu bai nabo wakomori wakhafidishwa abo hajimba swali ukayanga sina mera hatangabo wa maana hasibabu deze la meri zinu wavurana watoishiliana ça c'est la Tropique FM, la station du soleil. Na uvulie bonti wa Komoro alana hatabo mwanao bo maranya hatabo mwishi yao abanga mjo huona haruma zejanibu zonti pia e parti serse wala lika emiji ye daula wala lika emiji wa she wa ume magari ya wajiriwa gwandao homchini mitsuje wende wa hensi ze commune abenga bora onre shoba shinu rulio banu rishukuria Mwenyezi Mungu ajorwali ya neema na unono na afya kama benze rimwambieni bo Komoro zijiriwa haruma ensi ngari monisao nikaleo mfumsanu tare mungo miraru lejera la hambungo ndo ambiswa nrabo tena ngwa wendao wambiswa nrabo wambilwa nrabo hatemamera wao ngwa jo hambilwa nrabo ngwa bilwa nrabo ai bokongwa nzao yeranya de ujoliba emera haungwa nzao ila la meri ho mpangi ho hahe yemna estre yemna acte de décès yemna acte de mariage yemna jugement yode hazie la meri aloni yo ya sinyo yode foide ze la meri zitiao wa Komoro kamjatubu haunga ngamlidaongo hindi wa Komoro watukufu wanzani mlindawe matangazo ya Daula Tropic FM kwa ishilia wanadamu ziwiziraru wanazijana wajoka haruma Komoro aeroport si halebanu wajou tolwa azini karsujwa Allahu alamu wajoni kwa zedrwa karsujwa ngabe wajoko hansiwa au aeroport ya hatu daula ironi saukaya ngwapua ngao ge daula mpanga yenga mpangao wanazijana wanu waka harumale da hollo
maisha manraji hau Allahu alam shangar lindao le 1er mai le daholonga litakabadishi wao les Émirats Arabini na baadhi ya Kongo jovunguziwa ngaruzi sawe daula hamade zinra mbao za hizo komini ewa wanadamu wao muhansi za twamaya na wao washangiria ye mhu wa daula fakhamata rais al-Aqid Uthman Azali wenda mbio haruma ze voti za lele mama ikautizama za madepite wao wandu ikao baadhi ya wakomoro ngaonisa ukaze voti zare wakazija kansi kasukansi ona zijana wao leo tambilwa majana mararu ngabo ambao gajoho mjumabo ewa wanadamu wao emu hansiza twamanga mjoko wansiza twama eka kweli ngwa tolwao mana mira hansuzi jua shangarizi shiaoka le 1er mai aéroport international Said Ibrahim ngitakabadishi wao walaandika wairege Nur El Fatih député wa hele jera lahambu SJ son excellence yawa rasiri ya wanasijana wanu ukana mkemakini betwa mahanyu ngio gardo monisani ukaya ujokotolwa ngujuhundana nizi haki za hahe ngemu wa joko muaranti muwapangia je wa jokotolwa o joko bakiama wa joko kana mnaje lazima ritafiti ruzisi nde maana watukufu ikawa ni mdongo ufanyaze siasa mwadunge parti sersein parti ya hemu wa he daula parti bokora ngu 2019 ye parti inu kwa tina defete wa Komoro ngaonikao o aminif rangu ma gouverneur rangu ma rais wa daula rangu ma député baadhi wa Komoro ngambo kwa tsuni kwa aminif le jeshi do liwanikao e cour supreme de liwanikao ye seni do wanikao ni maranyinya rimrogo zao ni bana mjokotolo muhazini mwavurana harma emiji hanyu mwamana e konsekansi ija ye daula wandu walo harma daula kwa tina bezwe nanye makatiano kwa tina bezwe nanye makatiano fini kabati voti tena kabati voti tena mpaka 2029 azuna wati azu enyi makahonda zembio makaudhwaniwa kamuhibi mkauhiba ni chaguzi ema udunga mjoko kaje ema udunga nyije ngasi hambu surur inate de la république ya singa ni borso handarambe mani main tosa na salam ewa ngavi wakana hone muwa he daula mawaziri watio engwonda fatuze nyinyi maranyia akaudobali azirumba mwenda mwedzama nyinyi bwa Komoro ramrongozani rangu Marseille haini mahala rukuka de Dauda Tropic FM ramwambiani ukaya ngamwambi sonrabo na uvulie bonti ngamwenda umbio zabure rimonisani mruda nambiye makatianu ye leader hauye kandida yaliyo harume daula abaha hauye waziri yajohenda mjini ya mtahe abaha eza hezikiri wallahi nyido muhimao haruma ze nyido za hao wabirao nyido mwamileo haruma ze biro nyido mwalali yao za hao zikiri nrabo haukweli ngabo mrujo subuti ambe nrabo banu ukanyinyi wala wandu wakahumtiani harume magari mwenda mwe maana nevurana haruma miswalhata yakaufanyiwe mezira kamiyo nyinyi chudo mtahoni nyido mwata hao nyido mlalao haruma ze biro za hao wodo wahansi uze listi ukafulani fulani kana do hamreseve
rimwambiani simambiani ka Colonel Azali Athman fakhamat الرئيس العنخيد Uthman Azali ne sirkali ya hahe makati yanu kwa tina bezwe ya peplu ya handanyi wandu mwashangiria nyido mdola ze bezwe za hao abange mratibude mrujoni nonilia waziri mzamani Dhul Kamali na mwambie wema mwambie Karim Salimu Dhul Kamali son excellence le ministre des affaires étrangères mrujo mwana nyasi kiki de la République na mwambie wema mrujo muona waziri Shehani wa Emali son excellence na mwambie wema mrujo muona son excellence mgomri na mwambie wema mwambie ka Tropic FM ngari msalio mrujo muona mtukufu mwana nyasi aresaze voti juzi bana ministre son excellence Fakhreddin na mwambie wema yode namna siasa yode namna ya yezi sawa nelebuni linu bo mwana marabi walad ujiundraho mahore sawa bona puale yezi sawa bona puena mnainu ni vangu wao nature ni vangu wao le joto basi gamjolata tosa na salama na mwambie mawaziri wao wema mwambie kati wa salimu ngabo wabaki tena ngamjo wambia wema ti hale banu ekamgwa benze shadu wafanya zenro ngamjo wahishimu sho wafanya zenai waamini ukayezi otobaki abata ya mulana ngamjo do wambia wema nano wanadamu wanzoa renge ukaya mto amini hizo nyinyi mfanyao unrawe maana mketajiri ani wanrupia watoka ndani na we faida ngawe niyo faida nganyinyo ani mto fanya hama mta ngamjo mwambia ni wema haraka banu tena hunu inate de la République ndani msahao ze profiza hanyu personnel harume daula hiyo mto aminu kangabo ambao tijawu tidena mnayo amini ukaya ani mruazalo atilwa shioni ngena hizo ya tsahao harume maisha kunungo jorenge maisha hobo endao usuyabadili ukabangore ani yabo usuyabadili ni wanrupi hawa na mwedezanyu ndanyi mlona zentere za hanyu zemali munda uzo za hanyu ngabo ambao katside namna ino ngabo ambao kangazibiro na ngabo ambao kazibiri nayi ngabo ambao kawadhulumla yabo kona ujua wake sawa nanyi wewe zanyu za sazakiri to sana salamu na uvulie bonti ngabo hunu ngabo akhira watukufu wanzani wa sitting kwa habari za Komoro ikasi umtosani nyoruka nyuri dungwa wa umewashe mlio bonzeno ndani ngabo wanzu warende wandu madumdum kena ukiriba iraha uloniyo mapesa ulonao yao ya hao no wana ne mrumshi zinungo ufanyao harume masha zoza hao sawa ne ranya wabuka zila zokaza hangu ze faida ikao zilona mji fulani hau zilona bafu fulani hau zilona director fulani zila zokaza hatu yoden hedi na uchuwa msoja msoranga ya mama sunduhu bare za nyunga zikiri wao nda nyimba simba omba emkomora salamu abenge watukufu efazie komori ya waswili simwambia nuka dhwana omifumo ijao hiyo emifumo ijao hiyo kamjoma mbiadi za nyumene kamgwa benzi
kamgwari hansina muo wanono haukesu hayatu wakati damronao ngari aminiwe matangazo yanu kaya angebidiwa Komoro wadoishia simambia nike daula gabandu walo haruma daula ngozwania nao kafulani ngujo nrumilia ilimu fulani anrumilia ilimu fulani ine namna walio shangari zo mikani za nyumeni usonire ndawo yo haukasi si wamba la Tropique FM la Station du Soleil inde manoke generique atu irwa namna inu ko zijo huja zijo kasirini ko zijo hutataya sojo kadhahir ze mikro za Tropique FM ngazi pepe yao asihazi hao husi shiwari ya wadile la dhumuri mikenize haki za kibinadamu leo ekomini ya hambu leo e daula ngwaondo wa hensi zela meri mbili hambu ya ntini mapanga na hambu ya juma panga ikao kazitina hata fanyida she emamera wao wakanti juma usinye estre de naissance za majana mararu na acte de mariage majana mararu na mdoaza na acte de décès majana mararu shaze commune izo kaziti lolana neze commune zifanya na commune zela meri hizo kwa tina hatamba fanyida ichoka yonsipia ye daula inu yoke fanya mbarogo harumaze commune wa hansi ukaya ye maranya do wa sange ze commune wa hensi mishinji yabo lazimur devale secret oskale oni rebambia ukaya maranya wa Komor namla mhedingo hii mreveille nyori konga mjoji hunda mitsuje oskale oni harme kapitali mjibtukufu zomvu zabure gamla cha wakati wa bure waume washe amma amrishiwa ne daula hawe parti serse sha enyi kamlemewa yode madairi hansibanu rakanzari mwambieni ikaya emamera ze valoriza hanyu kazitina faida sawa de maprefe ikao hata prefe kuja jomu hunda damna gari hata mera kuja jomu hunda damna gari simambiane kaye mera wa hele hambu ya juma panga dans quelques minutes bamti mwono hapashia gari la taxi anilipulwe taxi le gari lo julio na loka za taxi na mera wumda lazimi kenge na gari la serikali la hahe mafura ya hahe au kamera na prefe waodo wahu jumo wahu haruma daula ya kanti ikubali wao shao inumishinzi ya rabo inumishinzi itololana shao wa Komoro do hadalwao wazinisi wao ziduara wamanao wakati zela merzinzi voti wao wamanisi wao wakatema deputy wanu wamanao wakatema rais wa daula wazinisi wao de maranya wasikoja na watukufu wanza na utanzi ya haruma umvaunu mabazazi wadayu madai hao usonima eze impo ikawe directeur wao Jamfar son excellence mtukufu hawakubalia madai mane usonima wamshukuria watu la rushukuria bwana Deje Jamfar hizo taratibu na zebiswa rafanya wafanya usonima mabazazi shabaka toramuo haukawa ile fikra za hao wakaofanya aulad Komoro kwa jana Tropique FM kahadhiri hapa bainga umabazazi wamba naribadie emishinzino renera yeleshe assemblée shawaji contrarie wamba ye ma député walio assemblée wala hamba ma député oui lozaha haruma ma député mongo miraru na wararu wao hamba ma député oui ngarjua we shawa hansibala kamtsione perti mlonyo bwa Komori ukamende swambi hiyo bure aini depite ujona abo vapozolu wa haruma ya assemblée ijo favoriser mwahe daula ijo favoriser daula depite atwamba oui pendant 5 ans et vous êtes gamjo wone conséquences izo marenda shenge mndya mamba lati de namna ino gamjo wona wakati bajo utawansole abo gamjo wona kati nsoda jo heya tena gamjo wona wakati
gasha jo uheya e valeur ya député e ma député le abo wajo hamba oui gam jo uona pendant 5 ans yoketina ukamru wa reparti serse weketina mru kahari no pia gam jo wi arma casserole sham komor mriye mwambia bandhi wa komor yo firka wala mzaha yo tsawani kwa ziraru bala yendia rote député wa zahahe ya taishien ranya ya mike valeur ya mvote hatia tu mvote son excellence le grand notable Yusuf Asma ku Paris kango jindo Paris mkazimu mjini Singani Amadou Mbaye tosana salam le grand notable Marseille non waharaya wala ma commerçant ba amrsila te wakati wa bure bala ma député ala masinamo wala ni wakati daula inajua oui sio kweli ngujona mruya ya metifutewa kama député yo waje député wa ulonu utojo shila wanile ranya shaw e fader ulonu de zahida ula bas ma préfet wa hambu ma maire wa hambu mwendo mwanso leo harume kapitali ya hatu ngamlatso wakati minyili ya wandu do joko mhansini yabo wakamdungani de jiola leo bure shaki Mwenyezi Mungu kabati mera ulo na manabo kabati valeur ya heze la mairie ya heze hambu mimi ngamtsofu ba hambu leo inu hansi wao ni wandikao ngamjwao zo mfanyao mlio arume daula interesao ze haki za heze commune ze haki za heranya ngamjo kama udu kiama ngamjo uzisio haini mri abo hamdu haki rangu voti rangu ranya rangu haki za ngujo uzisio madusa kiama na gujo jibu yoke tina huno ala hula gujo jibu tarhan wa karhan si de pale ila si de pale de justice ya moroni de pale ku akhira gujo jibu masuala yo hisa ngari jo ujibu hata sisi rongo wa ngari jo ujibu maudu kale juja alivuzia agari nisi wao ngamishawzende maizo ngizo shahid amama Allah ngamzungulia na magari havana adadi namzungulie namhezeze vitri na nganyinya mapesa armaze banki za hanyu karsuhara sha uksibillah eheli iranya tabihao le joto lone ranya ya nshiu hamaisha madhalilifu zozonika vision kanga zili lao zendema gamjo ujibu masuala gamjo ujibu gamjo hujibu nyiwandu mloaru mwe daula hiyo rangu wa mahakama rangu mawaziri rangu wa hansi wao wafanye ndogo za haki gamjo ujibu masuala maudu sakiama gamjo ujibu hatanga bwasa wajibu mbari wahafa mkujua rehemu wala zemema tosa na salam Abdul Wahab Yusuf amjua rumwe madai ya mwiso ilize dakika ranikiwa zizi ya daula izimbi kabati direction ya he daula ino atukufu anzani raha haukaya umjuango banu amtona hama ani kabati mru uliona wizara haulona direction ani yajibi wao ani sababu hindi kapsujua engona ze autonomu zihazo Allahu alam shanga mjoka heli antilio yazimba gabo banvi andu kangwa harume daula yo gabo andu kawa soutenir daula gabo andu kawa soutenir ze vote zila ranguma raisi hata ma député
atamameri bainga bandu kongwa jitwao ngwa jitwao yo ihisa sha kwa tusubuti wazaba na minga muamini ukangare hadisi una sina wenchi wahe daula ngwa jitwao gamrudi nreje watukufu wanzana mwahima banu mwonao mjoko urudi mhe banu mpartajewe mission leo nga wandu wasutene hezi ya fakhamata rais kolonel Azad Athman rangu marepeshe rangu wenye parti serse ikawe ke parti nukaiti eke mwe daula kati kama na ukaeserse nga wa mawaziri nga wa madirekteri kao ngwa jitwa o majito shangwa waharumwe daula msujua kwa tina ze autonome za hao msujua ndogo hindini wajitwao shanga muamini ngam amini bwa tukufu wanzani haukaenti ikanti giyo bukle isiuha wanga wandu walobo ntijua nukomori wato utama ngabinga udoda hobi mbainruwale basi ani wora ya ore mawe daula maopoza wawali uruba wawali uruba ona ngosawa nomna nasiun unulala abado nakaujimiza ema opoza ware mao ni watukuzao ni amini uka owandu wa rumensinu wenza ankli wali uruba yabwe machingio nil haka roa rumawe daula rondi kaunga nzoto daula inu kwa tina ndongo za hao karli ndawa mwisioni hunu haukara haa karjauna shantiye daula wasikanti wasifanya haruma renouveau haruma emergency kangwa bao wanu ambao wanzao watoe daula karsuwa wana na barnamaji simambia nuka le premier mai watukufu aeroport yatu ngedia takabezwa kirasmi nwana nyasiwe zemira arabini yabanga wajo tolo ruhasi yabo siale bam daula muhati twamaya ya huwa joko tolabo mwalibe engo jo hundana ze turazao kartujwa don ala watukufu wanzani wakati rakaziziwa uhisa gari mbushira ni khairi na salama na amani na hambele ntinu dua sha nyondo kamwe de swazembio ne daula inu nyondo kawa he parti serse parti nku ikawarangu 2019 ketina defete ngabo wamba ukanga ino defete shawahimiliwa nile jeshi na amini ukangarjo roha hunu lemenguni na amini ukangabo wakayabo wa roha wasawa uzisiwa sidolobo juu kabati ujua usiku mruna amini zezwamana kanizo ya tuzifanya hanzia za haki ya tuzibimisa hanzia ya haki ya dhulumu mruna amini ukangu ujua uzisiwa na eka hauzisiwa ujua jibu sidema kama yanu dema huu na amini zimrambao minga amini zimnambauka ikatilawa gamjo uzisiwa wangu gamjo ujibu na sigarjo ujibu shari mambianu kangabo baadhi ya wakomoro ngomba ukayemishinzi ya avoti ya hantiwa nsijubanu zarewa katsubira njia za haki amma singarengao izwe daula wahamba izwe cour supreme wahamba izwe seni wambao si tropique fm ngar amini ka wahanti wa serikali wahanti wa madepite wahanti wa magouverneur wahanti wa mamera hanzia za haki sisi haizo marambia ezadunga habo doenyi zevama na hizo na ngojo ujibu masuala yanu ukaya si dhulumu hau azilandabo zenongora kahamba wa mala rasul illa albala mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tosa na salam garomba Mwenyezi Mungu kesho hatungendao na ukati karzodo mikani za nyumeni nyondo kaka msuriona na mkemakini bakun fayakun kasi inate de la République ya Singani
vorso anzara be maini wailalika.